Oh yes, mashabiki maitu kana mashabiki EKAI TUNEENE kana mashabiki mundu kwira 14 Mwikali nitwasioka. I think by the way twasioka twina vinya by the way tele sita ngombe cia mulau utapetio kwe kwezi ngombe cia mulau sitwikasie vinya so twasioka bano kilungu kya keli kilungu ni kila kitawalala salama kana kilungu cha komino kelelia eso ya mdanani wao munde na ni muda bisi katika studios twina queen wa Ukambani yani Fortune Mwikali wamwenda no mwite kimbuva kika no mwite no tumwite kindwao kimbuva kika nambo kwara muse tafadhali Fortune wetu na katika studios ya EKAI TUNEENE na tuende na kuna maondo nesa. Tafadhali mashabiki maitu nienda pia muende waya katika comment section by the way muende na utabia muende na tukwate Mwikali kwa ibaya Kenya ikenda ise kwithia tuende na kuadhimika pure yani Trevor mwe now mundu kwiro Fortune karibu sana katika kilungu cha keli ni mubea muno mwa ni natunga mubea ni kule Fortune yate we watu tabia watu ya secret ya mafans ni kuikala na monesa nawe makuikaleta monesa nundu ituonie pia ebinda ingi ituonio make it skuku nina make mwaya na monesa make sherehe by the way na baisha mbigu umite kindo na kimoni no umite sherehe na yani kose by the 400,000 na ama ikuwa hata ni mingi ko okuset ni hiyo ka leu on usema ome leu kila kintu chonde ma leu monde meibo masoda kila kintu yani mavansi magie na mationgi nonge tu anenga neku nundu leu suwiro mwingi pyo yeah kuni na make sherehe ya maana by the way na next year ngomeke sherehe ingi next year no make ya sherehe kwanda uzima ni support ya mwana yumundu takeso umwiba mbado usie mundu sio au mie kirende tikiake kwisu ni mbesa kirende ni mbesa okay watch wathi waku na ndukeso umwiba nduka mwana bandu mwe ona thini me thank you lakini we kite kinu cha muthembo sio nolota nabika ni wona ni wa appreciate na kwithi awe marafiki wote sio karafiki na mafansi maku ndio sio thibando nundu andu azino mo sai mo mona azinu cia mana mo kuteteana mo kuelewa kwanza by the way nyama kwa twelea mandaku ndiwetwa kwa kumenda ku wetu by the way mandaku ndiwetwa kwa yani unoone teje nimevya nyomba wa magweto ni ngweko mevya nyomba ko uyimepata na kwa bini kwikala na kingi unapomo kwikala namo one ngai neema ya wendwe nandu kiuni kintu kimwe ndesa kula kwingai na kuma ni munini mba ithinye ni kanema kuka kwendekana nandu ndia kuona nenyene no siwe na to tajiri ni munini kune na neema ya kwendeka nundu kwewa ciana ingi ya ku neema ya kwendeka yote cia ngai kuboya nyene bundise kuboya kuma tene na namanyaka na wime wibinya kukilecho ndangwe na nina na nyene na ngai tatwikala ni lienzi ngamwe ni wetha kwa nundu ni wetha kwa niwe mwene othu na niwe mwene kina kiki kaniki ngamukulia mokulio kuini mu ya kindu kimwe nenda unenge andu kumbenda nundu onanekala na monesa na wota manengie neema ya kuona kila undungu ikala na mwana ndaya mekona kuma nenge nye mwene kumbenda na kwa unenge kime ya kwikala na monesa na kuma nenge ndaya na tima fans peke yake ona andu maka waide nye nikala na monesa yeah Fortune the interview nini unekiwe the interview unekiwe latest na katika interview yesu yaku nunonekie nunakulilwe kulio na uweza kwithia ikuli yesu ni ekali ni wethia no wasungia lakini wethia ebu kam kidogo kuja kidogo unitengeneza kitu no wethia katika ikuli yesu wakulwa wethia ni wasungia mani kwa tiona sungia mwini fulani pia nake o katika interview wako liswe kulio nake asunge ondo asunge ye ni tengeneze hii finye tu hapo kando hapa kando there's a button sim yes right okay sini yake tu mashabiki maito tuende enesa na mundu kuitwa
no mitambo twende no so hivyo. By the way, Trina the queen of the Cumberland, mundu kuitwa Fortune Mwikali ni watu inaweke wano katika studios by the way, na tuende no kuna maundu onesa. So mashabiki maitu tafadhali ende eno tabia mwende no tukwatia Mwingali kwa ibaya ya Kenya, na mwitu tabia by the way ni wadhi weba wa Fortune mwende katika comment section mwitu tabia ni wadhi weba wa mwendo kuitwa Fortune Mwikali by the way mwendete pio Mwikali. Fortune Mwikali ni watu inaki katika studios by the way, na tuende enesa onokwatia nijia mitambo ile itatu ikenda isikwidhi ya tukunite maundu onesa. So mashabiki maitu baya katika comment section ningwe ndo mwona pia katika YouTube ya mundu kuitwa Fortune Mwikali ni motabisie mwadhiba une mkwitha mwikwatia mbathisi yake no mwinete wadhi weba weta wa Kimena wa Sisia katika YouTube mainete mena madam weta wa Riziki ama Grace Riziki wa Sisia, pia nuko na wadhi weta wa Kumanyia. So mbaito yani Fortune wa Mwikali ena mbathi mbinge pio. So katika comment section tuweze tuinena nibo weekend wese kwithia by the way tukunite maundu onesa. Now mashabiki maito tuende enesa by the way ningwe no mukwatia Kelvin Steven niono yasia karibuni sana. Julius wadhikani wana kwasia Kimena ni kiake Julius ati Kimena ni kiake vemu ndumenete onge by the way Fortune endete anumake endete andu equal. No Fortune karibu sana. Thank you. Tui tukwamba ukwatia nisio mitambo banini kialaweze kwithia mashabiki maitu ni mind yano tukwatia nesa. Yeah. So we ni ngwendo kukulia esonge na songe ye mundo. Yeah. Una songe ye mwini maybe flani wakulitwa mokulio. Yeah. No baby ndamuna ina issues na mundo kuitwa Steven Kasolo. Ndikwenda ukulie kuliesu. Lakini mundo no part of life. Yeah. No mpaka tukulie, no mpaka tukulanie. Ni mwasetule ye mundo. Mwisawa. Nundu Kasolo nunoneki katika interview akulwa kana iwese Fortune Mwikali as wende say Fortune Mwikali na akulwa kana iwese Steven Kasolo wazi ndo mwise mbona, lakini naye lo pia uneka osongea masati vala sijui yangi ya nini Okay, by the way kanesa kungulie kule you know by the way okay. Kila ke bwandu mailo manya na mashambiki mako by the way chambe nambo mete wekyo by the way nundu wakwa sendi mwisi kila ke atumize na sendi mwisi pa mundu utaiwa awona nyene na mwina zakame na mundu ni mundu na nundu ni mundu okay ni wenda kwinga yuka mwite wekyo nindu ni mundu na ewie wo mundu mwine tena keme imbia kwa sende keta tanda kwisi akani tumiu na niko kituminye mwene na isendi kata ndi na unakwa ndi mwisi no kona nundu by the way no mandiko ni male awe kale yani na ini nikanamu wa withio no kona nundu nyendi bandu ni so taja mundu ndiweta mundu na ngakule sinu yake ndiziwe ngunene ya mundu nai kunya hapa kwa newi chango nata mundu lakini ngwendo ne no mundu by the nundu bandu mambi twale kwithio na songi una ne thano kweli alafu yola na esiokie by the way neki interviews ne so na kuniosu na mwe nembo za by the ne the level ale bunukuwa na ndukalikeka kilibu kumba by the nundu ne no thatu na muyibatia aleketu lakini alekenyi na wasiokie gwa no mya kilibu kukevo okay kile kia tumize na atendi mwese ni kwetha newie wo ndo yue isendi mwese ne singanya no kona kindu chambe no nie matharau mengi muno but kwondula wale kwetha na asungio le kwetha na isien asino ndanda mbisinga ino mbise but nundu ne mundu na ne wawo ne wie wo no siwe kiongulia ela wo utana thela thatwe na asungio na atendi mwese so ne mwese na itunite nake but nundu isenda mbisinga na kwangwa sio ndi mwese ni kana mugo wende yeah na we say ni personally ndiambio kumanya na kumanye through Steven Kasolo ndo Steven ni wangu ni simu atwika introduction twamanyana mpaka umundi utwe marafiki Steven Kasolo asasiani we wakuetie katika industry kana ni watumie umanyika no kweli mundu ndo maziongea manyika kweli we say ni maanisha ati no kwata mundu kuoko tie mundu nondesiwe lakini mukwata kuoko kwithia mundu si watu in another level or maybe okwisilo grace ne akwikalania na mundu su wakumia level ilo nai you kwa mfano ni mafans tuo na kuwi mafans maingi mbe wakwa mbelewa kwikalania naku
mafans amwe maku ni mautwika mafans makwa yeah. Na iwe si with one to step so imaanisha ngewaisu kasolo waweta sio kweli ni wakutethe ise in one way. Okay, kila ndo nyo weta nyena kila ngwenda utavyo mashambiki onze mundu ute wakukila kana mundu ute na neema ona watinda nyena ona watinda nyanda ya monti ona watinda nyena Rayvanny ketha neema yakukila nineza kubikia nduiza kukila nyini nene kiucho kweli ona okeka kolambo na mundu newe tata wathi usu akuthi no kwithia usuni wako manyiko ndu mundu no manya kuki ndu jambe nenda nitabiandu nyekana neema yakukila imabala bengai na wini weka umuno kayata kukiliti ona wati ningiona akenda tinda wandu utinda nasiona mona matokilite kwa unye nditonya kwa sakana be mundu mbukilite na oketha be mundu tonya kwasi wa mbukilisie kati wa wini na logweta Rose Muhando no nikite kolambo ili nake in fact nekie kolambo esu yambe na mekie no upcoming na wathi sundwe bandu wathi wokio thi ne vinda ya scandal ko wathi ula nekie wathi nye no wathi nekie na Rose Muhando ula waking'ang'anisi wathi zuwa kwa ni wambumilise ndo nyowetu nundu ni wethi ni wamanyika nzingi manando manthio manyamanya nundu nake koko kwa kukili andu membi na neema yuketha ni kugweta kwa kukilio kana kumanyika tiko kwele kukilio nyeno kile twinga iba mundu wambukile uketha ni mundu mbukilise the andu ngienze kunye no kilisio ninga ina ethabe mundu ndonya kwa ziangwati koko ni Rose Muhando nundu ni wone ni wathi usu wake na wathi na nazo kana ningi natengeneza nona yathi kwa hiyo isusi akwazia ni wambukilise kana ni watu miseni manyika paiki ndo cha muthembosu. Okay, yeah. So mashabiki maitu china mundu kuitwa Fortune Mwikali katika studios situ se EKAI TUNEENE na Fortune aende ono ku explain kana aende ono yelesia by the way na bano bene light wa feelings twine na twi umunzi ni sungia nzena ni sungia that woko na ngunena kila chonde kithango ni umunzi ni nena pyo yeah. Now abi mindesu mwakie mwetha na tofauti ni mwasiokie maybe ni mwakomanie bandu mukekala nzi mwanene ya stories mwina mundu kwitwa Steven Kasolo tweso nene ya stories by the way ya thelio na kila mwasi ni wale cha no ngine wale cha ku tweso nene ya kindu kiu kila kibona ya kila ni sinya aba kwa ndithani mukwite ngoni na ndithani kwite mundu onthe ngoni yeah but niwe sit either on that rumbe tofauti pe mundu wa kwekea na lakini kila ndo gweta kwekea ni ngo ya ngai kuwetha pe mundu maybe muto nyoko sana no kwikala mukwite kana kwikala umenete ndiko natawina ngo ya ngai kuwa hapa kwenye ndise kala nikwite mundu ngo yakwa ni yanga yuna kundumbie ni ngonzio ni ngonzio yole cha maundu pa unene mundu to nyombiko luanzi ngemo mwekea yeah kindu ndo nyone namba tuweze kalilanzi tukanena kila mundu anenye na ngai yake membi lakini ni wamwekeye pio ona in fact nyene kito likanwa nondo natwa kwa man event nduketha na sakawite nyona ndiye thanondo. So mashabiki mama tumahamu mugongana iwe si mashabiki ni batamo kasolo ya mashabiki na kwa ni na makwa yuo makwa mana mashabiki yuo kasionde lakini mozenye ni bata na maneno kitu na kwa no manyeke kala mashabiki nundu mashabiki maneno kila monena nikana kikara kimatani die na mama neno kindu to nyomoso na yo aneno kindu anena kia jokes na wewe mosa na ino kona kunye kindu kimona mashabiki manena sindu zili waso mbi with ya nundu nyendi mundu okwa kindu ai manena zino zo kumono yo na wale cha wathi ukewe angatuyola anga wewe lakini yunye ndio isombo na pe comment yako kesa kuona i post yetu vandu Fortune na umie fani waeka na hata na kwanza nyema ndaba zesindu ngali muno amwe but 1 2 penjini yako athibingi andu ala manene osio ni mengi no kitu na kwa ni kala na monesa kuno ulomwe umwe wako neno sindu kana sikuati now Fortune tutana umabau be wathi uno akuna unalekisie wina mithenya ile katika YouTube yeah wathi usu aku be tunoni oposte tweni kayeye comedian katika page yake na ila tunedhi tuipitia katika comment comments ndio na comment ya mbosu zimetangala kuma mwa isusi no umetangala na kuoneka ba masungia wa ni muboya ngai kwate we sitwa Yesu pokeni kazi katika jina la Yesu ngina kwa ndo wekalia na mondo mailewe mekata mbaidhi comment sina sioni na natibulo na comment na sia yani nenaise comment bana nyanya na sio ndemo asiti anga nzongie muno initilie kitimba muno gaina munenge kwesitwa ni ya Yesu nondo bai mundu za kwithia na wina business yaku like we ba love sini aya no kwati yuta kwanye ni gayo yani
Iyo itamuyolika Facebook ninga nene anga wikie na wikie niumya ba no zinde na time mwezu ko kindu kimwe na mi yu andu sumengi ma comment bu na mi ithi wina we na ngaina munenge we no ndugilo kukwata we the mbisi ndo ka ku comment kindu cha kwaza no sungie mona kana wiki ata na ningi to nathi mulobu nuri na mboya we batili omea nyinyi wajinga nyinyi amujuje hapana uneno kindu kina maana takiumia osa iwe sitwa ni ya Yesu. Yani we maanisha Fortune Mwikali ona mundu uko kuma baya katika comment dwe gwandu hapana nyindi waona ndiye za kumuma union ni mbishana na akata wewe mbishana na mundu ukie penjini yako bingo tewe mwene okokuma kumya kupenjini mbishana nake kati wosu umbisha usu okokuma na akula mutuma ninu o mundu wakanyomba kwa kwalike nyomba kwa kuno kuma ola na akuanzie kumbisha nake ngoza akibanga ukuma alucha ngoza akibanga yue nyata myombisha na mashambiki ate mwaise ndidi ana ona nimendete monze imaji kwanza yue simone na ini mone bata namo of course ye nundu yu anena wonone na ini woni wati sukethara na wona no anene nai of course yuzu ni shambiki waku yu azuni mone bata namo kabisa yu nongo tumu we ane maboya usiona ndike sombisha na shambiki kino chambe ndisombisha na shambiki ya yuko mbisha na shambiki ni kuyona ni awe mutuma nundu omonde wathi we nene o na oni okumya wathi ungeme mbio mwendesie a comment ne sana akunona mumye wathi no kona kila kino no kwite ko huyo na ma comment na iko kwa nyene kata nikito ma comment yana sana nditheka na ndimwe mwende baithio na be ungeona ikite penjini ya maubo we aragiti tombi anambie Fortune Mwikali wathi ula umisie mukwika zitimbo ndola mukwicha ngaino kwene na ambu makendo kimunda kwenda wetu usina mu comment na mwata baithia na comment usina mwiye mwana akunda byombo lota ambu meto no mundu lakini mwendete muna akamba nduno jamaa usio anakitio ni comment yambia ndia iwa mwini okusungia neso ona iwambala yani nena na jokes matino inomia kindu kiu ndia iwa mwini comment Fortune umuthe naso kafani wako yunda byo kethe nendi bu musungia ngamwe mundu mutumani muno ndunge andu bebe ya red we nena ata no kona kuyu ondula wanene osio mashambiki no makwiwi ya amyo onethe enene to thuku amusungia nese wa amyo ya kana bekona anweli maende eno kutinia bala Julius wathikane na kuona Titus David ekulia Fortune mutwae we Titus yabakwetela twina bikaba Bernard mutuko ambua esia thingi thia view mwitwa mwaito yese thingi thia tao Boniface K esia trimwe kanaroba kethia Mwikali sana sawa tamo ni ovano sunrise ampex Julius Deka ya madamu we Kevin yani ni mwene pio mashabika tuende sana mundu kuitwa Fortune Mwikali no Fortune ona nene awadhi wathi usi wakwa nume complain musongie muno mwe complain umano kwanza yube umona complain ai iwe ne yumaleso amu mukoba baki tuobie maleso mukoba baki timba mu maleso medha maki nikulia isu nikulia kwa divya shabiki divya shabiki ruiga kwa nondo ndio shabiki wako malezo medha maki okay nye ndiye simalezo mamani si hata lakini kila kibonye neno balezo nini engai kusema kweli ola waitiwe ai tatani wo wini wa muno ino kwandi mombola nile ola waiti tatani wo wini wa muno ino pe mondo isiu wanda utini yangu asi abaluka yo ndiye zini tekibeba kana ini tata na nondo ndiye zini tekibeba nondo na kwakibeba ni badu ni nangu isi abaluka no kwina kukonge ni inabio pe mondo isi ai kwaza na ikwisi nduya yasungi wa kata nukona yunye kindu chambe mashambiki makwa ni kwani mende lakini wisi sai mwima angi majangana sha wewe tukesie wathi usiyumo ulongine na ini traditional ni kita ndula traditional ikawa nondo ino tamila yako tunokuwa na fasi ya wini yote ngwa ila wakuite kiku numene nesa be mundu tene wathi usuni traditional nukona be mundu tene wathi ni traditional nondo tuwabete maleso chao ma comment wini we muthe yanga gospel ina atumbo kati isusi onda no misia na akilia ino kaba ineke ila ngwasa kunye by the way nyendie kiana eka traditional ngwasa yako cho shoot sio ndize ikinyete nze wewe ngozi si da ikinyete nze pio na design yanze iyo ne kiyengwa mbasa ini songie muno wana ndo ani kwa memo kwati lota makuye nesa na mondo na mane na tomende nduma nyoma kwa nuiki yengwa mbasa no songie muno nuiki yengwa ya traditional ni yotengwa iwe kwa ando amemo kwati le no makuye maili u na ndwimbisha na mono ndo ambisha na mondo tiboti nyongona kane mutuma ni kwanza yunye lakini kila kwenda matabia kukusunga ndiye so change wisunga pio kusunga kwone sunga pio na dama kuma kwa mapo yabu kusunga nyenye sibalanga yumbumeti nyenye zone strangu ne ndisunga mundu ambone nyenye sunga yanga yebwitu na nuto niwe singo yako ndio sunga mundu ambone ngaino so tayo lakini ayangi moni jaji ni sunga muno nye nimendete pio na ndina thina namo
lakini wethe wona ni sunga muno batili wa comment na ndo sisio wathi tukise message kanobite nukona tukanenge message kamwe nani jaji akanga yetu ni andi jaji no thira wona ni sungite muno na ngeno ne muyani we ni sungia ni wesibola mbumiza ne usungia yani ni sunga yani uketha mbongela magwangeli we andi sunga tu yali nambo kukulia ati igwise mashabiki mashabiki pia nongo maelewa nundu measia maybe musungele wa na musungele wa mundu ukwitwa kativui kana nani meba ya athosi kana kanivo baina tofauti okay baina tofauti lakini okay ukwa na keno mwini tofauti ni mwini na tofauti na kinengo kwa sara nunenga na inengo kinengo kwa nenge tunenga tofauti yake ni kwithia message lo kutume message ingi na kwa ni tumengi ko ndiko na tofauti yebo eti ya kwithila isusu ni muni satani ti satani ando asu katombi ya maima mungu no tisa in fact manenge tendaya kila mundu ekinengo chake uketha tunenga we kinengo kimwe withithio nthe twenda kitali tigo penda kitali be mwalimu na ndo asu monde metho kuma we tofauti lakini wonze no kwete message chao pe message ya mwalimu na pe message ya daktari ko unye na mwini wake no wa ambatizu makwina tofauti yako mai kwa sababu moza tofauti ya chao mekanile yako elangu ikanya membi na ndetwela ni nene ebu ni umanga ni wathini ine ni esenu zitena maana lakini mama jaga na mwana mwini usu nake nonga yu mwathimite na munenge talent isu na munenge kwini andu asu make umembia ni kata ni thia tofauti ni numye magone thia kukuma kana memandi ya I don't understand shabiki wetu mokulyo moke baya katika comment section monde twina mundu kwitwa Fortune Mwikali aka Queen wa Ukambani yani nyeni mwita Queen wa Ukambani nundu wa musisia ni mwanake wa musisia ni mwathime wa musisia ndu wiki yangu wa musisia musukele yani Queen now mundu kwitwa Fortune ni muonekete mwina uhusiano wa bakubi munaona mundu kwitwa Alphonse Kioko na Maima aya pana Maima ai launch yaku yeah but no wese ekuja ni ati Maima ai launch ni yaku yeah tuwa kadibo inda launch ni yaku katwa inda launch ni yaku uko mundu kuka launch ni yaku imaanisha mundu usu mwitha ni fani wakwa okay lakini nyekila kibo twilikanite in fact tunekanite na ya mono na mwana osu ni munengete kilo kwikandaya na kino nengete kilangu ikandaya okay kindu kingi ando mailo manya kwithila ni nyeni thia kambuni ya Quickmart na ni moni ebinda ingi mungi no maimetitwo kukatwibingwa braji etitwo kwikara kukobingwa kula kumanizio na nene mama ko nimendete cha uya wake ko unye kilangu manisi ndiye through na twi rafika nati hata no rafiki ula wa wini na ndiye through na ke tunenganite ndaya muno ndaya nene ya mundu na mwananya niyo tunenganite na kindu kingi mwana sinu wendeto support nyo na kwake ki event umuthi ndiye mo support tofauti la ipo ni kuza kwithila weni mwini mashambiki ama komoka aba ayo ni mashambiki mengi tiwo ndimese na angiti matangi tiwo kwa tofauti ya kila makona ya Alphonse tofauti yake ni kwitha wanu kwina mbathila lakini mama mashambiki mako mengi yes mashabiki tumepigwa bonge la surprise shabiki weba wao mashabiki omonde mashabiki mamu wakonya mondo kwetwa Fortune Mwikali wendo yani we thank you so much guys yani mamu wako ikeki ni ile mamu wako na bonge la surprise I tell you yes so kushiba mashabiki maito yani tumwendete pio yani shabiki wa mwa au kuno surprise na yunu tukoona tunaenda kani tima shabiki kama nyeneka akinukisio yani washabiki ma Fortune ndi sene mweta kila muthenya ikenda usikwithia nituo ya maundo nituo ya nesa kana nicha wende mate neke kalanzani mase wika leo bunite kabisa shabiki ula weko yani ngai okwathima yani apokea baraka katika jina la Yesu aina kwathima na ikuongelela mbesa ukeza kwithila etha ndu ingali mesia ngali mwa nikanaona ila ukandumani okambeti yawe mwene na ngali Julius wethika ninakuona yes ya Julius ninakuona Kelvin Steven ninakuona yes Queen wewe sawa Mungu anakupeleka mbali Mary Mwikali yase salimia somo sana somo imundola mwine sipa mwisitwa imwe we Elizabeth Mudhoka Mwikali sia I think ena kwa sia Mwikali kia kitule
Mashabiki maitu nye kikamba Kevin Mulei sani ndingolika Robert Mwikali sawa yani mashabiki maitu niende no mwana pio tutavye baidhi mwende no kwacha Mwingali kwa iva ya Kenya na mukule mundu kuitwa Mwikali mukule kenda asonge kabisa. Omundi nakwita Mwikali ditakwita Fortune pole pole mudhonu no ndo sombeta umba ile beta Fortune say it's all real capital later pole sana mudhonu no Fortune omundi wanewa opportunity utambwe ainia tatu mo kambani. This is trouble. no hata tuweze ni nje metambulika onze utambwe nini ainia tatu mo kambani maina gospel utambwa una we uni bakali watu isi benanzika okay aini alama inanesa kana marafiki makwa no aini alo tambwa au kambani okambani nani tambwa watatu aratu itwese yenge atatu alo tambwa au kambani oniende no kunda kasoda kako wa kata sio yani kunda naona kana ngoli kata sio fun asante sana ai aume kana akakana monze okay aini alani tambwa kambani kwa wadi kambo tambo wala tumanganizwa na against Poreric mumanga okay Nziporeric ni mutambo ete wadhini ni batana yake mono ya ni batana yake mono Zipora wakeli Zipora ni sino ende no twilela Zipora yeah ifani wakwa ni batana yake mono Zipora na Kenimbiso Kenimbiso mukamba internationally najua wanangoja watatu wanangoja netelete wakatatu wambe yenye inamanya Zipora Eric wakeli ni Kenimbiso mukamba internationally wakatatu no Grace Riziki simulikuwa mnangoja tu huyo number 3 ni Grace Riziki lakini usitoa muete kwa mwindo okay kani mumio surize and already nimesi usutwendo takwa nyinyi nimezi ni mutambo ite okay kila mundu wanze media niweze kana she is my friend okay ula ongene tambo ite ni akayuna baby ndikambo kuma keki ne kana mwetelete Shabiki maitu tunavye namba 3 mwetelete the msanii weba uswene mutambo katika comment section ya namo tutavye nenda mu guess mwini namba 3 katika top 3 ya mwondo kuitwa Fortune Mwikali eta wata so mashabiki maitu katika comment section ningwenda kuona namba 3 mwe guess mashabiki wamaende no guess Fortune niwonekete kundu ndekeni ukoneka kundu uidhambia nindende America next week niwende pa America not even next I think end of this week next week wende America Fortune dokandi ndekeza akibila kila kiwe tafadhali mashabiki maitu nenda muende take ndaweze kwithia mundu kwitwa Fortune Mwikali au the America au miwambe kio unaweza kaambikia mukone okay mundu kaandie sawa ngikuthoela la briefcase nene ile ndo nyakuyania ile ndo nyakukusia ikendaweze kwithia tuende tenaku tafadhali mashabiki maitu kana mashabiki ma Fortune nenda muende bia bau alama kwenda to the America na Fortune America wende tukwikata ndio biena kutapio boa musongo kanyapana tutabio wende tukata America nende to shungulisia we nende to shungulisia we so timu musongo ndiye ndeta kuona mundu wanza na timu musongo na timu mundu mio nende to shungulisia kewe nende to shungulisia we wini kana weo dhukumaka no biashara okay no biashara yako ikwata nyina weo mabuni ni dhukuma mashabiki maitu tena na mata bindie na mundu meka kwa nataendete kuona mundu neza ona comment yini wote kana ende tona mundu so Fortune Mwikali niwende ta America next week kana wiki ino ikuthela na ndaendete kuona mundu aendete shughuli syake yani uwo aput kila kindu kionze very clear ndaendete kuona mundu ona musungula nini ukuja mbona mwone musungu mbona unumisia zidulu zia musungu ino na ndiyo ninyo wanda bisiya wambia be musungu lakini ni manyoka socho number 3 vano niona Kevin Mulei aende kwa sia purity kate iko
Wewe mano Elizabeth Muthoka Stella Mengele. We Kevin Steven number 3 Stella Mengele. We Winnie Mwangeli Stella Mengele. Elizabeth Muthoka Stella. Wale wanajua tuko marafiki. Si wanajua tuko marafiki. Ndino na mundu kugweta Wilberforce. Ndino na mundu kugweta. Wanajua Stella ni mtu wangu. Ndino na mundu kugweta Steven Kasolo. Mashabiki tafadhali. Nienda kuona katika comment section mwende no guest number 3 no katika top 3 ya mundu kuitwa Fortune Mwikali. So Fortune. Wathi America no kama keria muno. Wanga makedia. No mea maunenge okindu utwete. But ndika post no get the uniform. Nika mo post ya. Yo ka post. Ka post no ndeke. Wenda kene. Nyinga posti tu America na mundu kuitwa Fortune Mwikali ndo ambia no kumbebea ticket ngenda weza gwethia ni tuendete no be shabiki bano ya kulilie we mutwae tamba discuss okaishu ko bani ando kandwa muno ndio kutwa muno twisongea shabiki okay ome nyendie mutwae yaki na ndio date haki that the truth. I'm not even dating na ndize nanzio date ndi no gilanga yuka ukambete mundu and I'm not married. Ani tindane matabetie. Ndiena mundu. Ona ndiena yani uzi onakapoma kuya utwawe katika relationship. I'm not ndiena relationship yonde. Ni single. Single elanzio ite ya mekwata kwato. We single. Yani single. Ikia ukiukusumbua nundu we mwanake. Wina wea. Umemongea. Pwetu akwana mtesema dhina. Kweli. Meona no meka lela. Yeah, I think I don't know by the way, but kindu kimwe kina dhina bala ni kuchoose. Yani murando nyo trust kindu cha mbeyu. Nibinya muno we mwitu wazi mino ona kaboke thanesi with anatu wetene. Wa mino sio kakao celebu kala wakwa toka ini. Nibethe abe binya muno mundu moloto nyo trust ku date. Nundu tonyo kwanzio date na mundu mimbi. Yule akuwaka. No kwitha nake mimbi ndakwenda wikata. Ndakwenda na yumo umano akwanzi onena sinuzuku mindiani mimbi. Kana kweso post yo sinuzuku nundu. You no kona yikweso trust mundu bala ni ibobe na thina. Andu meko mengi muno. But ni na thina o trust. Ulandonya in fact ona mundu kumbia ona ndizika no ni chat ya mundu kumwe I love you nundu ndizeli kwa ata next no kona kuthi lolani na gwe mwingine wa ulandonya trust no nenda mundu utambise kana ni nano tese Fortune no na yu sinduze kukwata we need time na yu kwaweza kwebitha ayebo mundu that va mundu utesi yani ukutha no mundu umetona kuwe ndesi ndanezo manyakana we mwini niwo mwene umutabya kana we mwini na yayu ya wikitokwa atia but yuko amonze mambize bena mathina munene muno you know nenda mboya na no kwetite wo you okay ibetie thina matukwana social media wende iti mundu na yuzi wende iti na mundu mwithi amwe free kani neno ko likwetu ananga ni kuti atwebitha twese twana kuti tobitha anga nginyanga kilo anga wato ani kwango tonye kwetha no windi iti na mundu no alika relationship na mundu mwithi a free mundu sunu mba undu utekeba kube you could imagine mundu sumweze ko kamubika bandu ile kwaka ilo ke chisindu mindi yani kana kasima sumbe mundu kakwithukisa kana mundu umwe boyfriend wako imwanda itia ikasioka kwenda na ndo tofauti no natu kwanza no tumie sindu angasi no kuona nyekiuchu nikithandikia nundu kiru chambe mashambiki ambi tunakuya otekalia mo no menda ndo banye kumakua metwithukisia wona mewete tabatile methukise moka mewe na wasaidi yako bana iliata mosa akili ukwetha meko neketa imwa kuyeleza ku munzo ni lika relationship na mundu ume none ndi wakana no ti mundu tutethania nende kwathukia mundu cio athia nene kindu bai mundu kambithukisia saidi yakwa makosa ndukile kuyunye ni na thina mwingi muno by the na stress ndi si ulange so trust no miaka no ende ndi sine so lika relationship ata yeah kurashwa ni namo mengi alamane na siani mengi katika inbox ni semo sweet kuso mengi piu na tiete nando mate na maana nando mena maana ya nando mena kitumi but bado pena thina unevikie katika interview yesu nekiwe yesu na last interview nekiwe unevikie kwa sendo ne support type yako type yako type yako ke chao yani type yako ke tabia type yako ke mubuko type yako klasi type yako hata caring means was cash
By the way mundu na kukie andu ni mogia by the no twiko masabu nesa Fortune Mwikali no tutabisie azuka wangilie 10 ndisi kwake la binda nazigilie 10 ngilie 10 lakini tuasie no ngili kadhaa tu yo musko wako on the by the way ni kuanzia 55 44 babu haya ngua katika interview ni wewe kie pia ukwase ngua yaku ya 75,000 mashabiki twende wanakuike hesabu na hesabu katika interview wewe kwa kwasia nyombe lo kuikalo yinyi nyomba ya 70,000 icha ukenge ndikwenda mukulia ngalela uko drive ngalia sasa siana hata lakini yuwe kama sababu kuhusu kwa ngwa na nyumba isuisi yavika mbesa siana hata mashabiki nandu meana matu wana ku afford nandu mani lakini yu nako kwa ni mundu mwini ndio mundu ina maana yuwe ndesa kuoneka ni sawa hadi akuoneka yuko ndizo za mundu inzi nako Elizabeth Mudhoka Magi Kavata Max Saiba niona kwasia iko sawa sana Fortune anu bano maende no comment me asia no mengele mbona ni siana mengele tutaje namba 3 no okay namba 3 ni Stella Mengele Stella Mengele ena wadi mpya katika YouTube channel yetengaya mwanenge Neema undu ukikalanya nando Stella Mengele by the ende no boya Neema no nitambuite muno na ndiye mo mutambwa na Jennifer Tesh ya Robert Kedeka na winge the sia Fortune yani Fortune usi mundu ende no ngalikosia ni mwithukisi ni ngalikosia Museni kana Museni iba mpeta Mtisana beba roho lakini ni wa Museni engalikosia Museni we anu ba mengi bite kwingi ba anyway iniende no muona yani imwendere mundu kwitwa Fortune Mwikali pio tafadhali katika comment section tunena ndio bau na pia by the way ndo subscribe katika channel ya mundu kwitwa Fortune Mwikali kana katika channel yetu ya EKAI TUNEENE tafadhali aume subscribe ikienda usikwidi atukunite Mount Wonesa homu katika studios tuna mundu kwitwa Fortune Mwikali na niwo wende no tunenga story yake by the way banu story ina moyo muno so Fortune otwende no mino kilelia iwe sewe mwathime na ngai wakumisie obandu akutwa obange umundu wanewa opportunity wine collab na mundu wanabata katika interview newe kiokwasya ndukwenda kuina collab na mundu wane opportunity wine collab na mwini wa kambani omwe wina collab na alama kwanzia ni mwakili so ainiala upcoming sinimando nyakika kolambo na mo yu angin lakini upcoming no nike kolambo nake mkwitha nake onetha tiku mwokile ndiso kile mundu I'm sorry gaini wawokelesa lakini ila encourage na support yesu no ikara na pia nina mwalilo mashambiki so mashabiki maitu either we upcoming na nukwenda nukuigwa ngai ya unene te wike collabo na mundu kuitwa Fortune Mwikali no uthi katika mwinena nyaba no munenge maybe namba ya simu katika nini namba ya simu penchini unaweza text kwa Facebook mbadi katika DM ikienda wese kwithia ni mwanena nyaba tafadhali mashabiki maitu either we upcoming na nukuigwa Fortune Mwikali mutonya kuika wia nake tafadhali katika comment section tudhiba ume tu comment na uimo nene ya inbox na pia muona leo sungia muge katika inbox yakwa sana moka inbox yako yako imadhina yoswa siendo mbengi so niona banondo masiti collab musi twewa musini Masako Machakos na itutumete mwingi we are sorry lakini kulataza sia nzia mokonyo na mwe nani aumete bau Gladys Mwendwa umete ba Gladys Mwendwa wa mwingi mwingi ba Gladys confirm Gladys Mwendwa tari kwa tari
kwa yale loita watari tayari mashabiki baitu tuende ene sana mundu kwitwa na Faith Mulei by the way na Faith Mulei ni witu by the way Mulei ni witu mwa ndam Faith Mulei to tambwa muno we Faith Mulei no wese pala to atielie Tomi nukilelie mbe iwe zito mbe ila ya kuema mbe tuase Tomi nikilele mbe Tomi nukilelie mbe miende no muona nesa mashabiki maitu na tukunite maundu nesa tuena mundu kwitwa Fortune Mwikali. So tafadhali edha nukwigwa ngaya unene te we type ya mundu kwitwa Fortune Mwikali tafadhali na uthi vala we ndaya no kudia type weba type ya mundu ndaya amina ongwane no be mundu we ndina ukwa be mundu kuyamini ukwasenyie ni mundu trusted ni mundu responsible diete lemnya kananu kwenda matelemya moko tuite pila matelemya tiwo tafadhali Fortune Mwikali ndakwenda matelemya bidhi wazi bora eri wetelemya tikwenda makolyazi we wako manage mwe twende yo nyokelelyo wako manage mwe nena wenda tusiokelelo wengi tuanzio tuanzio okono amese tunasiokelelo wako manage mwe nyindi yako mana naye mwe lakini usitengemea ondura imbi mwise na mundu nyindi yako mana naye mwe alafu ko ndizo itu yesongona tafadhali mashabiki maito nienda kuona makulio baya kwa wingi tunangojea tu lunch sawa Kevin lunch yako ni ukite Fortune twetele metele lunch by the way ngoja mukwatia lunch kuma vano ve mundu kwitwa Fortune Mwikali ni va collab nake usu Kevin Mulei yesa nukwenda collab nake Max Flyboy yesa nafurahia tu hapa nikiwatch mam akiwa studio siwezi toka yes yani my son be blessed by the way winasiana mbinge na inisiaite by the way nisiaite usia waki ve bandonya kwasiu nisiaite mbingi unapea mwini kaeno ni vya music makashoot mbathi kuni nasiana nisiaite kwa music na siana ekana na ino sia kive bana kana katika ino ingesia siebu kwa ni kana ni karembo ke 5 years kecha a blessing ni kwa teke wake kamba tukakebia Kiswahili English hi blessing how are you it's Uncle Robert nipatika no ikegwa keskulu nokakwiso komana nayo so wow blessing we mwadhime ama umebarikiwa kuwa na mam Fortune Mwikali na nini mudapsi na mwa Fortune ni modhonwa ulimiti once nuru bado toma bapo na ukumya mboi twende nesa so mundu kwito Fortune twende no minukelelia wathi waku usu na ini nishonyaka wathi usu ni wetekelekia muno amen yani wetekelekia muno by the way despite kwitha na andu aingi me comment or negative ndo na kusunga hii okay wathi wewe mundu comment kindu cho sunga usitu thuku usitu thuku sunga nundu bebe mundu nowa pe mundu nowa be mundu no yuko sunga ningumelo be bandu wanenge stress asimo comment unye ne keto mea thank you nundu mase no sungite muno no kuona mailo kuza mundu ngeo nundu na Jesu tila isi kwanza na wathi usu by the way na umisete na nindi binda ya wona abikia wa kuolecha nundu ni wathi na message nene muno so tuende no minukulia tuna mundu kwitwa Fortune Mwikali by the way katika comment section niende no muona pio mashabiki maito yani tuibata na yanyu pio kana mashabiki mamundu kwitwa Fortune Mwikali yani munde ni na mutambo pio mwikundu kwita wake tuikundu machakoze makueni mashabiki ala makui lobby be mashabiki pia me USA kuwendete tamundu kwitwa Pastor Docas Ndamboki anakuwa shambiki wangu yes Mutoni shambiki wangu nimeambiwa ni shambiki wangu ni shabiki munene by the way kwa USA so icha ukingi tutona ku expect maybe suni ningumete wathi ngukwitwa economy egiata ingindie mele sebu wathi nundu iki tafadhali tu subscribe katika channel ya mundu kuitwa Fortune Mwikali kenda ise kwithia economy ya uma
tuketha mambe kumanya economy yo ikiata no Fortune twende nomino kulelia pe mundu tona kwitha eslate mundu maingi katika mtu ile abika bandu kethia no kwenda ku give up kana no kwenda give up ewe maisha mwamie muno maybe utonyo mu encourage ata okay kila ndo nyota yo mundu ndai give up nundu kino chambe nyoke thani ku give up na wathi undiri andi no mundu ku nundu nena kauma ne muno be mundu utesi na mawisi lwala methi amba thinini mengi muno na bado no nende esi nongelekanyo kuwetha be mawisi lo kwisila muno na no kwigwo kwenda kwikala yutwa wemelelwa kimakindu kwigwo lesengi osabinya no imanya be andu mesilite mawisi lo manene no manya muthenyo wa muthiano kumio kusiwa kila kiatumisi cio ketina ni chaumba by the way nundu basio koka kile kwa zinyenga inonye na bikaba no ndwema ungi umilasi nyene mutile kuona nende yana kima kuna alesela yuwe etha no kita uwe na chowe mwe no lesa ni chao ko inenge vinya no manya we wimbe yanga iwe mwana wa ngai na ndutonya kani mundu nundu kindu chambe mawisilo mengi twisila iwa nandu ekangutabi o mundu bai mundu wisilo eweka aigisilo humio na kugo kima twisila iwa nandu na mundu ombitwo ni ngai nake ngai ni thi akuna ngai ndekiendi na kutoke thekiendi na kwa ilo nenge kindu akobata kana akonenge nzeve akambata ko no ngai ni wotu ombitwo na ethane mawesulu ma ukwizulwa na andu anu mo kukuna kau anu maku kwanangie we yani wavutwa anu mo tuma kula wi mwikala akwa nyuma thina mathili kana wi mwana wa ngai no kwinenge binya no kuya ngai ni wambubie na wanenge thayo na ni wese na bikolu wanzi ngoke kalata kikombe kiki ni mwisunula kiubita na kima kinguliza ni sebe mutheo kungwate kuko nonenge vinya mbumye longota amau longota yes mbumye pio ndilise kimakini ni the na nuko na koko kwanga inundu gila wa mwita nake ni wewa na kila ni bundisi andu gila wali kama thina ne bundise kunena na weme nyeni andu weme webinya na wana ni bikita bundi aza weme webinya ni nisi nena natelo kwenda na weme waku nena na wethia ni wabi kaba ndu iweka ona withile wimba kana batabya ngai kindu gilo kwenda akwithukisia pio bebi na ngai atato kweka second ateba kube naku mwandola wanona ndo amona ubara ngoi satani akumya methon ona no balo kabumba abwati no ike ukweli yuthekete jao ona no balo kabumba abwati no kinute ziro kuma hizo yakuka ko kila bandu bonde thila naku na kile binde bundize kunena ngai mwenye mondo ani zilite mwenye we kioni cha wasi awitha kona ndo ikiendi nye nibitilie mondo ani ki ndi bani zilite ko kondie ona kile binda ya yose bundo ngami nake na wako mutungi asindu etha mawisulo ani zilite mathil na kondungie kile chako chonde kitha kiito ta Joseph nondo watu yendo ikiendi nonga maana itu na wasithitwe muvano waku oyu wasia mwana waku no wetikilali kathe nani nuru ni sakame yaku be kala kendo ewa ngai ewa ukela mundu wake okuthina nikweza kwitha saimweta swa mwanya uthi mwabinya waku wone wana tani wona andu ala me kanisa nabo imuno ni mesila ala andu mo boya roba ni mo mesila mo mausila manene ale byao na nduiza kona nzia sio saimo sio bingika kwanza wona mathi mako na ndili na mumonywa wona kwata ndilo ya 10 million lakini mundu la muboyi basto kuboyo kuti ndabo yetano make aboeti ndilo ya kumukiona ya ngili 50 ni kwa nukwitha ni muboyi na satani yeti ndamu kitete nundu na kuno wena kauna satani nde na mundu mubuthu nundu ni wesi mboya sio ndile sikitanga ine wesi ndukathoka mundu wa muthembozu o muzi ungaliko bisini waku we ni wesi balando nyo ukwata ngananga da balando nyo sobyo ku satani ni wesi mboya loto nyo boya yakitanga ine yo binga utana bikabo okitenga yukwetha no mebingie ni wesi kiko kiloto nya kwika kya kitanga tu ni ukwa ni wo wesi mbikutokila ko uma wesi la mondo ko no kwesi la manyane nga yukuthima na imwanya witi tu satani ine ngebinya na gela umina kima kiu kitheo kilo thio kite buna wenda ukiritoke kalile unzi ukirite bate ubo wami no ingisitwa ni ya Yesu ko usini wondo nyoma nenga yes mashabik maito usunu tumani museo wa mundu kwitwa Fortune Mwikali kula kwa mundu maybe utona kwitha akwigwa binye kana akwigwa eselite mundu maito we wani Fortune yani osavinya Alicia Hope yes wow Fortune ngwenda wena support ni nambadhi Alicia wethi katika social media mundu kwitwa Fortune Mwikali uthibaya inbox yake munenye na nakuya wethia maybe ndo mukwatia uka katika inbox yako ikenda wese kwithia ni na connect na ikenda wese kwithia ni mwa tetha ni kana ni wakutethe sengali kwesu Kevin Mulee senditambu andu ma zombe mwitika zombe mwitika iko kwa purity kata iko zombe kitwi twa matambua muno asikitwi ni county ito Max Place boy we asia nani we asia utabwe nyaku woth mbesa sianata yawetie endo manyinya katika na manyondo kwesanga pesa sianata woth mbesa sianata Elizabeth nina kona we asia na you
na yu wikomania nayo va na ndi mutwae hiyo message nifa. Anyway, mashabiki kikamba kiani vinya nasoma kikamba kiama. Pauline Zau, yes, yeah, she said that she's worth 10 million. Usipe inakikuma show yanzi, that's good. Isongia Max Flyboy. Yeah. So Fortune twinotanu muno kwitha studio ni situ samdana no monde. Thank you. Ni mubea nundu wa ku create time ikenda wese kwitha iwoka iwane na fans mapu ni makumanya nundu by the way bano EKAI TUNEENE bano twitha tumita exclusive yani bano ibo makwata asindu ila mata akwata numbelewa. So mundu witha by the way ayenda unenania kana ayenda reach mundu kuitwa Fortune Mwikali katika social media handles yake by the way ni Fortune Mwikali tu katika Facebook Fortune Mwikali Presents. Yes, ni mingi, niko na mingi tu. Niko na tatu, I think 4. Sio ndema adhibo imekupatia. Kuna Fortune Mwikali Ngwangwa, hizo ni page zangu zote by the way. Na kuna Fortune Mwikali Forum, bado hiyo ni yangu. Forum ni besu? Andwala makuwatite. Hiyo ni group. Oh, okay. So no mwide muimanza mwine nania na Fortune baya katika social media handles nikenda wise kwethia mukonite maundu wonesa. So mashabiki maitu nundu wa wendo la machoni mudhanyani wao munde yani tumunete ndai ya pio. Kabisa. Yani tumunete ndai ya pio. Na nienda otwambo mutiela ba mudhanyani wao munde. Na zabe mundu maibi okwewa twamukosea. Tweet weke. Twecha weke. Edabe mundu maybe edabe ndeto twanena maybe ndeto nzoku. Maybe ndeto either itana kwikanesa tafadhali on behalf of Fortune Mwikali na kwenye Robert Mwe tuenda kwa sababu pole piome tuweke hii na tuka rectify mdenya waone. So mashabiki maitu tuenda umutia Maureen Riziki akidile huko tambua yasia tukutambue temuno Fortune ni kwanza badhi siaku simbadhi maamuno yani kikamba kevinya lakini mashabiki by the way medhame represented kabisa. So mashabiki maito aume nienda umutia tuenda umutia laba utiwa tuimatie laba tukienda pia kwate next year. Yes, okay ngiringi next year whether na kwata mundu ngoka kuwetea ba life Jen Fortesh ya Fortune be blessed, your words are so inspiring. Yani mashabiki maito tukambia soma comments sidela. So mashabiki maito ni tukwitha tumanza Fortune Mwikali auma America ikenda wise kwithia ni watu tabia ndio wothia koma na nemo sunguku sio okay kondu wakodhe oneki akodhe ndene musungu aje ndiye nazungu. So tukwitha tumanza mundu kwitwa Fortune Mwikali ikenda wise kwithia watu tabia America atwete chao. So mashabiki maito tuko mani wakatano wese omunde wita wakeli wa wendo wakeli mudeu omunde witha wakeli mudeu amen. Yes, twitha wakeli mudeu wakatano wa wendo na boibo tuketha tuiweta andwala tuketha mundu mwenila tuketha nake banu ketha au tutabia andwala wendete onabala we wa matambo andwala wendete lakini ninge mudhenyosu unge interview next tuka make sure woka mudhenyo wakatano ikendo tushabia ndala wendete. Thank you. So mashabiki maitu twendo mutila bau nye kwa masito nito Robert Mwe kalaka mwana kwa kambani nani na queen wa kambani mundu kuitwa Fortune Mwikali na mbaitu twendo mutia na tuumia ngai amwadhime mashabiki maitu. Bye.